Mayam Bakramzari Doning Biribs Impact News Ni Raj Nongthombam Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butarmok Chari. How Kiba Thasiki Tarik Taramanga January Tarik Taramagi Numidang Waramda Raj Bhavan Amadi Jonathan Higher Secondary School Ani Marataliba Mayam M Sector Defense PRO Gilefam Hina Kangari Masida Tana Tanana Adilambi Mataisida Bomb Ani Pokai Kraba Matungda Mahutki Mahut Amadi Town Planning Minister Habatare Mahag Masamana Ngarang se Pondokiba Maruina Imphal area city area sida Mayun sida Habatare CCTV camera Mayama Kilaga Sumba Tony do Mayam Toibasi Jake the Matata Wapom Pondokreatu CCTV camera can be Wapom Singer City Gichahi Terenipani Mamanga 2019 Sidayam Chauba Tabak Packet Kibalere Habitat CCTV camera can be Siadubu High CCTV camera can be Matamdugi Kinbagi Tapasi Kilkrabatung, the same Kramatung Damasi Fiel or Pagiam Chawatung Sulekre, Hairiba, Anoba Kilakaturi Batu Hana Kinkibasiki, Matang Damar, Canada Nebutanga Impact News Key Studio in Labor joining us tonight on Manung Hutna. BJP Manipur Pradesh Key spokesperson Oibiriba, Oja Dr. Nimaichand Luwang, Oja Nimaichand Luwang, Taramok Cherry, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Hueiyen Lanpao Manipuri edition Gi, Mite Mayek Amadi, Bangla Mayek Animaki editor Oibiriba Oja, Hemantakumar Ningomba, Oja Ningomba, Taramok Cherry, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us, political activist Lien Gangte, Oja Lien Taramok Cherry, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si Oja Humaki na open Tamjagi Habatare. Hoji Anoba Kongtang Amoina, who BJP Luchingba coalition, Lenga Gasina, CCTV camera, Kinbagi, Matotar, Pahatar Sumba, Tony Dobo Bomb Pokai, Plantor Boero, Huran Chintigi, crime sing Hangalapasi, Yangshin of Havatare. Masi Kongtang Lokakani Harisi, Mamangi 2010 CCTV scam, and Hainariba, multi crore, Charana crore, Nipan Galak, Amagi, Senpamgi, Masi Kaitoraga. Masih kill level matung install matung de yarak tapi yam chow pas kiam malaria na watuk lere hari watuk si election mamang dah hendak Tramatu Super State Assembly Michael Mamang the BJP Nusam chow na claim tau kiba koi corruption mutapagi manung the sisu yaung ni na adoga government se sema matung the su masida koi member ohum labor committee inquiry committee mesi maga masi tijan kraba aduga July ge tarik tram the chief minister masi report pau langkat kibalere aduba housing pau buta madugi action lakot pati mamita de kari happening ano ba khongthang amadi BJP Nusing baga menasina CCTV camera khenbagi wafam sila ye to hani ari bagi CCTV Game to Pondo Play, the Mamangi quality yaw the belt chegi, belt and kind of a Madugi Yam Tuna Lotion Yavatara, Gamen initiative Loxandana, suspension Gapidra Mam Lotion Grado, Sigi Matansi, the CCTV camera, Yam Chow, what talks at the Huzi Poboda, Masiki Warush and Hatter Propangam the ladies, carry heavy news. Uziki Hogiba Matangi Sarkargi Matamda, CCTV, Killaga Madu function, Oigidaba. Adi matang tadi yamna kanna su hiding di. Okay. Maram di kaya nobo koi na tuoi na hajar bahana ki palamba Congress ki government sidi. Sahi terang wajah boy na masida. Praja ki welfare ki maming da hai tari ne ko. Welfare ki maming da corruption practice yam tauman gidna Manipur praja su moy je Car of high tare, no government of Sans Pirish. I do not do Matang young Kana. I think there, quite corruption Mutapa, Hibagi, Pandam Chankelapani. Other corruption, Lupa Amadagi Horgana. Any San Pumps had a machine, Tigakani, Hosiki, CCTV. Siju Koi SIT, I be member of Nusaba. SIT, Hemgare. Report Lankare, reporter Kari Iribuno have to D. Okay. Queen of the Kambangam, public Widriaba. Mari Manung Kari winner lady have to D. Reporter Loyal Lera Magani. Mamang Cheki, July Tarik to that. Amanipurgis, or July or Quidri Home with the Nariba. Matam Krizam Yimba, Atu. Sigo posi hatu hatu hekta uya di yam. Okay. Ado ba kogi belt ki case na di yam hatu to. Belt ki case di mana adi mayam camera toraga TV mayam toraga kudakta leramba poto hi ure segaire khukaire yam no open bibit were deno ko. Ado 2010 ki matam dadi media hai tar electronic media yam kanna booming oi dabani na matam to record mayam lehog di hai deno madu khitang kharab matam khar changani adu inquiry report pi grabani na marugi thabak soin lokhalakani aina thajai marudi matam ro torombado ai report makti udri jo koi na thajabada madura ga sai laiba khotpa pota irregularity yam lerangani hai ba quality control tawdaba quality phatdanabu
थबक तू फंक्शन तू तब याद्रिबनेबा कैमरा रू वर्क तौद्रिबनेबा को अदु सीसीटीवी कैमरा खिनबा इम्फाल की मयोन सिदा हाइतारेने एटलीस्ट अइन खनबदा यामद्रबदा राज भवन की सराउंडिंग यामना सेंसिटिव ओरिबा जगह अदगी चीफ मिनिस्टर की बंगलो की सराउंडिंग अदगी अखोगी असेंबली की मरुइबा इंस्टीट्यूशन सिंग लेरिबसिगी सराउंडिंग अदगी मयाम लेरिबा इवन बाजार मनुंगदा कैदोबदा लेरिबा सिदी याम दरकार ने सीसीटीवी से अदुना हुइता कोई नान थोक थोकरगा बॉम पोगर कांदा सीसीटीवी खिनगने जे अनोबा खोंथांग अमनी वेंचर अमनी बट इट इज लेट ऑफ कोर्स अदुबो कोई गवर्नमेंट बडी पाइबे सही फादरी बनिना हेक्ता ngल्ली खर दिन ngल्ली यामना हाइनिंग दे अदुना याम दरकार ले अदुबो हाना होगी बगी जुदी इरेगुलरिटी मयामम लेरे अखोइना उबंग अमी अदुबो सी अदु महे उद्री बनिना होजी अइना मदुरा खुदक तम से कैमरा दा इरेगुलरिटी याम ले कोई खंगी अखोइ खंगी अदुना अद तौबदनी अइना मयाम दा हाइनिंग से हाँ नहीं गवर्नमेंट ना सीसीटीवी कैमरा खिलम के इरेगुलरिटी मैम ले से इवन बेल की हर से ने मुई मोटिव से कंट्रेक्चुअल मोटिव बेनिफिट अर्निंग मोटिव पैसा तान बगी मोटिव तौर का थबक को इन तोबा बेल तो सुसम नहीं अदगी सीसीटीवी कैमरा के सुसम नहीं अदगी करी हाई तरह कोई की स्ट्रीट की करी कोगी मई अंगांग बता मदो ट्रैफिक सिग्नल अदुगी सु ट्रैफिक सिग्नल के सुर मैं तो उतना अप्रैल की मामांग छेगी गवर्नमेंट एक सेम मतुंग हाई तरह अप्रैल के तारीख 1 दा इंक्वायरी कमिटी अमा सीएम हाई तरह अदुगी सु लोशन ग्रे मे था कनो था जुलाई था तुम लोशन ग्रे हाई तरह अति मे की तारीख कुलम दो लोशन ग्रे अप्रैल के तारीख 1 ता कॉन्स्टिट्यूट और विदिन 15 डेज ता गवर्नमेंट दा कोई चीफ मिनिस्टर बिरेंदा हाई रिपोर्ट से पिखला इंक्वायरी रिपोर्ट से अदुगा मे के तारीख कुलम दो सस्पेंशन का तोदना कोई तुंगा कोई ऑफिसर से हाई तरह कोई सस्पेंड तोगिदना चेरा को फोन करे मदुगी वर्डिंग अमा लाख रहे ता अदुमान सामानना सीसीटीवी कैमरा की लाकनी और एनी अदर इरेगुलरिटी याम ले रही है याम लेख रहे मरु लोइन पनबंग मोय गसाई एमडीएस की इशू हाइरो को हुजिक सीबीआई दल ले रही सीबीआई दल ले इशू दी ओनली एस्पेक्ट अमखतने बा अकाउंट लाना हलमी हंगमी कोई की पब्लिक मनी से मी मगी इंडिविजुअल ममिंग दे अकाउंट हंगमे बा एस्पेक्ट अमने बा अदुन तबदा क्वालिटी कंट्रोल थबक तौदा एमडीएस न तौर थबक मयाम से लोइरमक जे खुदम मुन हरसी बाजार साबा ए यारिबुक बाजार खुदम ए एक जुम मनाता यारिबुक बाजार से सारे निंगाई लेरिबनी सिगुम्बा इशू सी याम लेग्रेबा अ थौबाल बाजार थौबाल अम साइ तुरिमपान साइ अदुसु नमधरिबनी सिगुम्बा इशू सी याम लेग्रेबा अदुना पुनम मक्से लोइना हाबदी वागनी अदुबु 1 by 1 मथंग लाकनी मथंग तोरकने हाबनी अदुबु ओजा काउबीदबदी फै अखोगी बीजेपी गवर्नमेंट से लागता रगदी कांग्रेस की गवर्नमेंट चही 15 दा गमदबदो था 15 दा लोसंगने हाबनी अदुना था 15 जु पंग्याम याम जलक्तरे अदुना मतम दुदी 13 लोसंगने दुदी लोइना तो फनाम तौगरबरिन खले ओके फनाम तौगरम खली फनाम तौगरबरिन खली आई माइजगे एग्जांपल अखोई चिंगमीगा तमीगा से मतम कांग्रेस की मतम उनब यारमद्रबनेबा ओके चुराचांदपुर की मी मापन सिबगी इशू गवर्नमेंट लोइसलिबनी ब्लॉकेट था अहुम मरी तौब इशू चिंगमी के तमीगा उनब यारमदबरा नत्रगा गवर्नमेंट का चिंगमी के अदुरी आई हाइबा नमद्रा एनीवे गवर्नमेंट का चिंगमी का कदी हाइनिंग चिंगमी के तमीगा उनब यार चिंगमी के तमीगा उनब वाले तारे हां आइदी मतम हेट्रेड अम लेरमेबा होइती रुल लेत्रेबा ओके हेट्रेड लेरमे ना क्रिएट तौब समाले को लेरम तौदी मानते तसेना लेरमसु याय समवेयर होइती फारेबदो ओजाना महजर आई ता हाइगे इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंट दा चिंगी प्रजासु हरावरे होजि गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर चत तौरीबा खोलिबा वेलकम तौरीबा अदगी लेदन को अदगी होजि चिंगी करी चिंगी की नुमित हाइबन त्रामदो करी चिंगमी के नुमित था खोदे के तारीख 13 से 13 से तौरसे सिना काय हमना चिंगमी के लीडर सिंह है लीडर तो रहते प्रजापुर मकी अदुना सिना काय हमना अदु हारिबा चिंगमी सिंह लीडर सिंह सिना इम्फाल दा लागा चीफ मिनिस्टर उनगदोरी मफम सिदा फावर लाटू लंबी सिंह से सिरेदा हुरान चिंथी बोम चिंगम मैम तौरतना बा सीसीटीवी कैमरा का दरकार ले रे अदुगी नहीं हुजि नंबर लाइसे ओके अदुगी हुजि लाइसे हमने दु ममांगी दुदी हुजि फाव बस तौब ngamdri हमने ओजा हेमंत लाक्ति ओजा ममांगी से तसेंगना 2019 की सीसीटीवी कैमरा की वाथोक वन हाइनरी वाथोक से तसेंगना करमाय तौबनो करिनो से खितंग अतो देगी होबिरगा होजिक लाखतोरी बा सीसीटीवी कैमरा की अनौब चैप्टर हाइतारे मसिबुदी थेंगलेनो जानसु ताकपिरि अदुबु अफब खोंथांग अमनि दि हाइरि अफब खोंथांग मयामना सोयदना अप्रिशिएट तौनी सी खोंथांग सी अदुबु खितंग हाइबियो दकारि हाइबिनि ममांगी खोइगी लेगिबो वाथोक से हाइतार स्टेट अमगी खोइगी मणिपुर की स्टेट सिगी
law and order gi film mata siga hujik kharu phagale ko hana leram bag film mata du da kari gino khoi si da CCTV camera khin magam de si kari gino khin di si kari gino si mas thorang ti hana di tawjani thorang taw do fail owe wan fail owe si hujik habi ri ba khoi fail owe na hai ri se sab mana ba mafam khoi keno da governor gi da khili aduga semin sagda khili ani sidi functioning loi oe haibadi ngasagi mieng changba mafam dadi loin mang mai pa mieng changda ba ngasagi public place tane lai mai pak tin haise mai pak tabagi maram si yam yami di masi gamen akhoi di id gamen ang aktak taina ngai id oi da brai na khali masagi magi matang gi setup to ko mayam hai tare ko kana an home department gi makha da ha lore hai home department makha da tender torira kamai torino tender torina kana no kamai to na moi loro mino karim pot loro mino adu gamen si pot se lo di ka so haram moebo adu gi pot ma ama ho ma ama le nang brai na khali adu gi report ma gamen da submit to hre ji aina masida haijening ise khoi Miam gi paisa ne yang jane lupa crore matam du da lai ra state sida lupa crore nipan ga lakh ama yang jane miam gi paisa di hat pe aro sin khwai ngasagi madu da sen chupi ba mara leba mayam sing to book to hai phaga da bani have je du paisa do hangal ga da bani sendu sire yaw na hangal ga da bani have je masi ai gi demand masi kuira ba demand masi hana congress government leng ga usi to law na te congress government leng ga dum law la ga pot mane masi gi impact bi gi ai panel list oina maham sta so ai ka hai ram ne madu congress government matam da so hai lak ne madu da mara leba sire ni ba mayam sing do miam gi lan lut to bani madu lem na tok pe yaro ada hojik la idi Chief Minister, Honorable Chief Minister Nongthombam Birena, Masiki Miyangi sentiments, Kangaganda, Man SIT, and same. Same is July, that is same bani, Tangani, home side same bani. I report pick up bani. Megi Tanga, the Tatela Hoga, report pick up bani. Adu July, August, September, October, November, December, January. Sarana Tataru Pare. Tataru Papa report of Makariki, Namsan label. Why? Aina na hangkoi khalami magi report kara yeng ba ma changbra ha report ma khalami ado tam kusala kan dadi karino political kaino ma mup ma yor ba gaida kan ba yore ba se aina khalasi lalam ba yai ko kayo tawdi se kaino sida sunati akoi gi mamang government da tor matam da yengsi akoi gi wireless koi radio kaino gi akoi gi mane police ki akoi gi kaino se akoi gi wireless lai gi wathok achom lai ngasagi akoi ekom lei haraga hetera per koi wathok tuni ado hauji su madugi report su megi kulum do da to pekre hauji power report pe kan da current action long da basine ado workadi what is the difference between the present government and the present government kari khere ge sini da mogi report ama pick up pa si hekta se sang kha pick up na teba inquiry ama toraga special investment team ama sema kanda madugi report ama government pick up laine Pikalak padu tha tar phong som yeng laini haragadi karino ha pot ama miam da khoirang khosong na ba nungai ta ba pot ama lae ba akhoi na hairdi miam gi maral mathum se lupa ma mang bia ro sine madu gi do honorable chief minister lokopio ha wane khoi hajir mase appeal na te mase akhoi wakat le mase wakat si lobby ga da bane ha wane then Anauba government ama lak ta hum sunna tana Manipur da ngasagi amadu tur kan da yagi kan da wireless ki kano sida akhoi gi CCTV camera khinbagi matang se asi mamang da gi adum hainer ka dum lai hainer lak pasi press me amna so he press conference to khuding gi home minister ma khangam da hangala pani adu hojik masigi si ai order place to hen khali order si to lo he Imphal da labor company amana mana paidori Pibasi, water pig, shortly portion do sell any Yorani. Mapam Samaga Hopumari 164 da Kingadaba CCTV camera ni Kinduzi. Another technology ni Porsi Akogi Kanogi, wireless Uduni, and Hanana, where Tinga Purambani, who's wireless Uduni, wireless Toroga, internet Kutanga Toroga, and whom the Yanguni, Sigi headquartered the Impal Whiskey, SP Pamise, a Sigi Banakta, Maduki Sims Har later, Hansu Lermani, and Maseto Duino. Ada hana kilamba CCTV camera sindu kesama lady banina ado pukta pasu yada banina ado banakda de yung duini laise gamena di se minister ona daga ngarangi mahut minister na di thama gi manung de loini na hai ai madu thai bangam de ai madu oini thai de di lakado report do nga khoi gi kanoni khoi gi mapan ta gi lakado ni foreign ta gi lakado ni
then adi lakpadu matam khar changani then ad pangkhat no hona bada leiriba mayam sindo yam changani matam yam changani changbaji matam changbaji tha amada loyu harga su tha ani gum ahum changra na khali potu yorkri bani no ji phawadi panbada matam yam changani khulai ni technology ki pot am lakadoi na ado machine kayam na kana doino haibado akoina maram ani da akoina urineba amana traffic regulation hojita leiba khudong sa da mayam jingse masi su kon bangam gani den adai kasin koya khuding da leiba thoiba crime mayam jingse ngarang gidu asigi si loire bani loire m sector haisi asi khwaidagi maru mafamni akoi lanmi gi su adagi governor leini malaktuda adai kangla leini adoi da security force amta leitaba karigino ha poram su laiba security ki lapses leibra ha poram aina sum khanbada police sing so thaina gi mong ma tawdona movement si tawdra na khali loin order film si pare tawdagi khara laithok pugum ba taw braina ai ngon sing da bam phawre irang am leire the government thalaw ming sangani adagi semisa phamin rakanda yana re ta haire loire hujik irang leite leitramina lalobu irang su mayam na lalobu di maming dengai dengai khanba yarong maneba adu tawge na khalagadi tawbung mi haibadu ne bangarang ulis adu gadi akhoi security oh bodo lei haibasine aduna sigi tanpham sida akhoi na kare gi damakta imphal gi maru oi mahum khudi mangna taba imphal gi mafam pumna maksida akhoi gi CCTV camera kamai khelu do ni sida jam chawa monitor ma gi mahum gi yenga maruda ahing til nai da thabuk tawda pot amane masi aina urakpa aina khangpada kano se akhoi gi kano da Korea da yengbuda nupi mayam sing na monitor da phamaga pajana share phamaga muitari pan phamaga akhoi gi rotation tawraga machine loina panarga yenga lei yenga da moina ngasai gi field lei mayam sing da moina instruction pi ne ba swai tongna adu smam torobani adu sanggelu adu lera bani adu number adu ne loina moina law khotun tawni adu moina command loi tawne ba nupi police mayam shira bi yae sida nupa na su yae nupi da su IPS mayam thore no ji adagi di MCS mayam thore ji traffic ta lei ba mayam te lei mayam qualified or mayam si loina shina bi ba SP level lei mak ta ne ya yar mak ta ne ba adu si mayam jing si tawi matam se yam thenga bani adu government na akhoi aina nuai tab sitin taba akhoi ban blockade tor kan jiri lambi ni jang pa are bom pukhara kan CCTV camera ni jang pa se masi gi kan system se masi to se ka doge masi hana den chana lai adu anu buga me ni hai adu su anu buga me da su si film si ta na ba yar ka di tham dan su tha ni ti ai lo sel ningi adu ga po se miam da toraga miam gi khudong sa na ba lambi da ai la han bi o nai thamjage miam gi khudong sa na gi tamak ta hari ba CCTV camera mayam si athubu matam ta tha mang andra ba su ani gi manung da ti masi lo sel ga miam da mandu gi benefit phangan bi haibani adu ga patang se da ino ja lian da lachani gi oja so sida mama gi ariba ko gi scam ha da 2010 gi multi crore CCTV camera gi scam suleri anoba CCTV camera lakane habagi nungai pa phajaba paw madi leri adubo so sida CCTV camera gi mathau ta basidi government khudum no so dum khanga gla khibne aduga 2010 11 ha basidi ko gi mama gi government gi anil super tenure do iduni ahum lok super tenure aroi ba tenure do da su makoina masi inquiry cha thage tawge haba targa de phajana tormba yabni toromdre adubo hojik ano government lak pasina BJP no sing government lak pasidi di tawbadi hore haba tar adubo inquiry report se phekra matu hojik tha manga taruk se lair baw to masi gi action lokhat pa leitri mamang da mege tari kulum do chief minister fondo ge bisi masida tender ki process leram de habi wafum fondo ke lere financial norms tender ta leiga do madu follow tok de habi su lere aduga 100% money so hana advance when Bangalore the base of firm sida pithok habi wafum su lere aduga 2000 paper mukse mase doctor tobagi hadi samdok senjin tobagi mami ta habi wafum chingba tongan wafum ji fondo khare maramaduna report so la apni aduga report la thang sigi wafum yam se chief minister fondo khebe lere bani na hoju phaba khagi dam te action la khotri no habi yam chobo question duni adai duda ngasi jakoi congress ta so hangjagi tobani congress la piona haijabni adu sigi question si asigi discussion ha ta congress ta chana ro dabo topic oi bajani maramaduna ngasi congress mi am ta lakpiu yadre sometimes BJP ki tum jawo BJP ka chana ro dabo ta BJP jo lakpi dabo gum okay okay yam jaw ti adu khar de tum jaw marak ta yaw re ta ai ojan liang ta kari habni oja sigi hujik thoi ba issue si political issue na su ubi bra kari koi security ki issue kai ke am karam bengal de bi oja see Raj relatively it is not new issues be it politically be it socially or be it generally on any aspect of security aspects ado hojik khoi na ngang na riba khoi panelists with due respect ani su lere khoi na kan post mortem tawruraga su maduni hena phal aga maduni hena khoi gi damakta I catchy oigedabagi wahe brownie points ngang ga su kana roigedaba tawbudubu ekhoi ngasi panelist ahum sina kitang khoina haiba pot sin
action the thokragaba yagoba wahi se sarkar na lobby ba yaragadi ekoi phomba gi value se artha legine hen khali tobudo how hiba report mayam high bire adagi action logani high tender process norms lal hai whatever the case may be lan bududi dum lalamani manung the semdok semjin toba doctor toba documentation semdok semjin there's obviously khangna chumba haibudune lana chumba soina chumba saba haibudo adumang si sarkar mamangi sarkar boire hujiki sarkar sudum torambusu yai ekhoin ude du hujikti nauri haibunina let's not try to come to a final conclusion of this new government tobudu mamangi government sina Manipur gi leiriba any developmental angle da or say any kind of investment se khoi kauroi ga dobudi it's public exchequer aduga hairi ba taxpayer se ekhoi mayam leiriba Manipur da leiriba adumak praja mayam se we have been paying a tax having said this I fail to understand ngasi government ase hair se since this government is led by the BJP government austerity ki line sida kaya phau sarkar sina public ki paisa se kadai phau the minimize to ba ya bage hai ba se adu gi wakhan du leira bra adu ahan ba ema thamningi how ki ba sarkar du di haidraga su lengthy and spendthrift they use like hell and then corruption it is skyrocketing but today is this government seriously pondering on austerity? Ngasi ay nasum yeng bada yamna nungai taba. Maming di paningdre, honorable ministers, MLAs, bureaucrats, right, starting from your whatever directorate department di leri bise. Ekoi na sum yengak pada mapan gilam boire natraga ekoi India gi ate state se da yengak pada. Austerity se state karan faje nanga aga. Bureaucrats level paus economy the flight the tonga level ekhoi Manipur gi de chalta hai yam nungai ba yam na pikraba probation da lakpa ai so yum han do ba kan na traga official meeting ma sak do ba kan da executive class tonge ba yam nungai ba moi gi de adugum ba monitor to bi ningai mi leitar bra department leitar bra or karisun na tabada official sun na taba bazar chat ningai official flag card um thora chakragani Thawdi som nakana government eating in coming to the point, ngasi koi na debate tori base ngasai gi CCTV se karigino mamangi sarkar na install toraga ngasi CC na ba yadabra. Adu di mamangi sarkar do na corruption gi form da natraga moi gi lautu naraga paisa chaba gi pon madudi mayek seng na leire hai basidi ekhoi gi report chu thambi re hai report di public domain da thambiu hai ba khoi na khangningi se kari ge du conceal to go do bra ba lan ma mi du di whosoever the person may be the culprit may be he or she has to be booked if it is government official it has to be booked and it has to be act on it and it has to be sacked suspension do I the compromise or Maran leragadi he has or she has to be sacked. Aduga Karigumba ministerial level the involved oraba. Aduso Lady Sarkargi, head of the institution, governor has to take a call on that. Asigumba pot say Namamagi me tutu memi have reports lagadi. Nasagi Yamba Damamantan have Mamangi Sarkar, Huzik Sarkar, Krikenabale have it's a right implication that it has to be. Now coming to this particular incident that had happened just few days back, Ekoi Manipuri city limit area said I'm the vulnerable jaga yam layaba. Crime thopa, rape toba, Huran chinthi, adagi Karhesra. Gari huran ba, cycle huran ba. Asi pauna bazar dasu gari yam mang hai basi khabar da dum tai ade impact TV ki staff sing isu adum pon mang gari yes asi wai phau da mang hai ra gadi office ma mang da se mang adu di security lapses hoige do bra natra policing gi se duty phajina tawdra bra natra intelligence wat khrabra in agency se wat khrabra ba adudi asigumagi loophole se tobangam intelligence department so lothok piro policing department moi patrolling hing khoding chali ba thau ting ai so to han khro bom pokhai ke dobu so dum pokhai ning ba jaga dum pokhai jasano ba ngasi khoina police department hai ba se
mathau tawgadobne masigi square kilometer city limit ta phawda bomb pukhai bang amagadi kitang lapthok padadi adu masana taramne dum pukhai ra dobani coming to the point if government knew that this is a very vulnerable and this is serious case ni haragadi ngasi CCTV anoba khingani ariba dusu ko examine tawgani adu ko inquiry tawgani haibado tawgado pot dum tawbiro khingado pot to tasengna hairiba CCTV se yam essential oi haragadi matam lo da bi da thuna khinbio because criminal activities are taking their own advantages adu eragadi ngasi ekhoina police modernization department makhada hairiba paisa sanction la mani if I am not mistaken subject to correction adu erdi term ani hum mamangi congress ki matamda x amount of paisa se home ministry na thadaraga police modernization in hairedi ngasi matamdu ki police modernization whether be it a CCTV be it equipments be it whatever say for example the wireless set or example moigi any vehicle modernization moigi darkar oiba police department na darkar oiba poto ngasi central government and matik chana piraga asi the ground reality da phangmangam da base who has to take the honors who has to take the blame adu eredi ngasi sarkar sina how chakhraba sarkar do maran lei hairedi puthok piu chap chana maran du puthoga that has to be in public domain adu eragadi peti gi ngarang nahan gi toba yaragadi CCTV se yam essential oiba pot ne this in modern world in modern state this is very sensitive issue adu hairiba pot se moina honorable chief minister banglo da da thambiba adai governor da da thambiba duna ase manipur da santi leiroi fahan se haragadi criminal activities aduga unwanted incidents se thokhan loi se haradi not only within the city limits kitang thothabada crime se pot se mamak pakanda adagi light lerak taba kanda criminal activities hena thokning mane adom da su focus tawraga hena manipur town park manung khak na tapida as a whole santi leiba yaba adugumba kenoma leibak ama oiba se khoi pami aduga tourist spot kamarum se manipur anau no bathok rai mafam di khoi yam lengdi only khoi hydra so moirang khangne technopol khangda te sidasu asidasu crime thoi haiba leibra this all has to be taken care adu police department mathau phajana tawba tai aduga mamang the CCTV issue kamarum thokra bise scam after scam se that has to be take act on it aduga sack aduga book it adu ragadi makha taba official sing boiro makha taba politician boiro asigi pot se to yaro have se parama miyam dele horagni happening okay 2010 ki yamna lirba adu makhal gi khoi scam amne adu hairi bas scam su yam su chawa multi clor gi scam ni wathok ni maram masigi wathok che thuna lotion basu manipur miyam na su loina pamnari bani manipur gi mipum khode mana khangna ba scam amaka wathok amaka mayam amaka ne adu bu asu koi basena le horaga khoi gi anau ba khoi gi belt ki hetar peti ki masigi case na han lotion ki adu ai ne khoi ngai si khoi gi yam chawa case da khara hena thawa yaw dri bise kari gno even report phawba committee thaga kharga haibu gi wapum duni oza adalak chage ai oza luang da adu oza adalak tang sida brin tan roje heter oza direct an thonjar ke peng sumeng tan ori welcome back adum ning bir bisi manu hunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam manu hunata ngasi khana jermi basi andak January gi tarik 15 da Imphal Mayul gi M sector gi mamang da haber bom ani thana thana po haikram matung da ngarang ma kui mahut ki minister na Imphal area sida nauna CCTV camera sing atuba matam da khillagani lehelagani aduga mafam sida huran chinthi amadi sum makhal gi thoni thodok sing thokpa da yengselagani thondana honaragni habagi wapam lakpa sida hanagi mamangi CCTV camera gi wathok to nauna khoi gi ariba amu nauna tholokpa habta madu matang dane khana jermi si matang se ai oza ni mai sandu lakse oza ha yam lirba yam so maru oiba wathok omni hare aduga BJP na su handaki election mamang sida khoi gi larik macha ma ga phonga khoi corruption mayam sing list haitare 100 corruption charge a charge sheet against Congress government na CM gi bani madu da su yawa khoi keno amani charge amani haitare asu maina akoina government par matung da hairi mayam se loina ma masi bus tawni bus out tawni na hairaga
hozik maming body palami any case to howdi hodom header inquiry bokti torme aduga makha tana torok ta basi aduga belt ki case ko mbana traga koi traffic signal case ko mami yam kanna kano effective oidro mi singbu suspend to ba discharge to ba yaba singdana tauraga adu sum ba koi gi masagi am chawbo multi crore CCTV camera gi da masira khud tha bangam dre se report la matung da tha taro hinjalo pawu se da aduga ikoi koi dribana phalawna hekta lotion bangam mi se so ai se da koi gi interest hai tare government gi interest si hai riba achauba public property lotion ki badumba wathok sida thada bangam dri se kari gino koi corruption mutha kani haibni na sisu corruption di am chauba maram oibne masi mutha laga sigi example ama set to hubasi mathau tai habasani so ai se da koina maduda inquiry to roga action local luraga mayam si sokat ba hadi government do ina sokat ba ina ubi bra kari kari men kan nati government so ne leiti hojiki leri ba government sida se minister of sing dairo chief minister hairo or any other minister dairo ado hojiki potri involved to we want te ba government so ne leiti ba hojiki inquiry report to chief minister na magi amung da natraga mai ka da upumung da thamjal lamoy ba ko si koi system government gi functioning gi system ni makha da de ba aro hai ji official me am da department concern da pidharaga madugi kari kari inquiry to dur kari ke lady kholi hai irregularity lei hiri ba khara lu po ne ba ko wa samnar da aduna hek puthok pa ya da ba matam khara changa ju no mo thoin thorokani ba tugi ado si akoina karimta lo laga thamningai maram leite akoi government da dugum intention ju leite akoi government di hana akoi di hana congress no pura mo loir puto gari ne ya dan tori ne mayam di amna even akoi gi party munung do boda na wai election mamang da di inquiry tawni adu tori pang taw to yam torok ti ne mayam di pin da go lai ne ba adu koi hore idna lokta ki scheme tawrai warim ni CBI na sinari are atei tei sinari mathang thang lai ba ko aduna thabak si he lo to ba da ba system am lei ba law am lei ba akoi pen da ba ga sai se election mamang da department ka da interview hatu torga thabak mayam ha ki bi matang da su SIT sem ga to gi na adu sa khoi na di ekta इसका ऐसी खुद तक कखत पे आप नहीं खन भी सुने बा अरे वो प्रोसीडियर दुन हेक याद अदना खंक पे याद बा पोचे लई बा अदुना नी मयाम प्रजा दा कोई ने एश्योर तौजरी गवर्नमेंट चुमने तोरकनी हाना मांगला पोट प्रो तो लोइना मग रिकवर तोरकनी अचुम पुथरक प्रजा दा थमनी अरुग लोइना ना हौजी अखोई गवर्नमेंट जे सही फरक तरी अखोई ngसाइदी पनग्रे हाना कांग्रेस गवर्नमेंट सही 35 दा तौबंग ममदबदो था 35 तौनी ना हाइदी दो आइदी तो ग्रेन खल ले लोइन मक अदु पब्लिक ता हंग बदी पब्लिक ता सो हंग बदी फानी तो ग्रब जालान तो ग्रब प्रजा आई हंग जगी हाइ जगी प्रजा दा दिरी बाम ल बिचर प्यारम दबनी या खरे ओके दिमापुर लंबी खर गई इंप्रूव तो रे यारे चिंगा गसाई न गसाई अदी चिंमी गा तमीगा आई हेत्रे रे खतंग दि फजबल इंगोइ नत्रे बा अरु से मदु की नुक्सिना दब म क्रिएटर दो अरु गवर्नमेंट न क्रिएटर मने बा अरु को खरे बा हुजी ओके अरे कोई मिनिस्टर सिंह कैबिनेट मिफम चिंग द तौबा सिबो सी इतिहास मखल अमने बा सी पांगथोर इबने बा सिना चिंग बा मथंग मथंग अति मयाम जी लोइने तौरई गे सागी था 35 गी थबक तो अदु मदि लोइरेन लौजरगे ओके था 35 गी अदु मदि था 35 फारिंगे था 35 द लोइरे बा मयाम आई खंजगे बा मारदि ओइबि आदा पोछो कोइ निता हारु बिया बनते बा आई न अदु पामे न खुदु खुरुक त लोइबि आदा पोतुदी ये मतम खुद चंगने बा दिरि बाम लंबी सेमई खुदक ता दी दुइबन ते हान ले फिमदि याम थिना पारे अदुबु यामना नुंगा दिरिबाम लंबि दिरिबाम जी याम थापन ते बा पुंग तरुक तरे ते योगया मफम ने बा हारि अदुबु हुजि मक्ति खरा वाली मतम खरा चंगिनी थोंग सारै अमा तौरै दुमु दा दिरिबाम लंबि को जाता प्रिंग बिदु दा खोइ दिरिबाम लंबि फजना याम नुंगाइ रे हाइदना खोइ फोटो गा हारि मामांगी मतम दले रंबा फोटो न सुमाइना हुजिक न सुमाइना थागत खिबा खोइ बीजेपी की थागलक पो म्याम लैग्रा तरे फेसबुक त करिदा अदुगी मतम खरा लेरगा नोंजु पंथा सिदा कोई ममांग हजु हौखेबा नोंजु पंथा दा मणिपुर हाई कोर्ट की कोई लोयर म्याम न चलग योंग मतम दि पुखरी म्याम लेरबगी मसिदी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड का चनबे याबनी गाना हाई हानगी तरम मदुगी सथरक पने हंदकी गवर्नमेंट हंदकी गवर्नमेंट लेरका न हानगी फतब म्याम दो खुदक तो लोसन बे यादे बा नोंजु थाने बा अदु मतम नि खरा चंगी ने बा इट विल टेक 1 or 2 years ओके
खुद तक कोक पे आ बनते बा दिमापुर लंबी जो कोई खर फरे जे मतम चंगी नहीं को बा ओके ओजा लियन रेस्पॉन्ड तो मारो ओजा सही तरामंगा द सुलोय लोइसिंदरी को अदो बीजेपी सरकार न नुमि था तरामंगा द लोइसिंगिनी हाइबुदुदी खिक्तंग खिक्तंग हेनमंदर अदो अकोई मोर तौबंग ngam do khoi phane am hogrena se churachandpur gi chulo chengre ओके सीमा फबनी को राइट यामना स्टेट की यामना इंटरेस्ट ता अदो चुरचांदपुर की इशू से सही तरह मा की इशू दिना तेदनो जा सही तरह मान तो सही फने am ने सी हान दे हौर फने बा 2015 की सही तरह मा की इशू ने लो बुया मन पालेंगे मन दु तो पोटे बा अरे होजी नेशनल हाईवे ब्लॉकेट तो की में हम दो होजी ब्लॉकेट लेते तना लेतर गुम ने ब्लॉकेट से एनीथिंग कना गुम ने स्ट्राइक हम तौने जो बननम तौने जो ए तौद्रिगे लोशन लिदर को अरे हैंडलिंग टेक्निक तो टेक्निक ऑफ नेगोशिएशन technique of bringing the people on the negotiating table सिम दरकार ने बा सिजु सही तरह गाब नु अदो नेगोशिएशन सुम तौबगी कनो से कोई बन तौद्री ममांग द नेगोशिएशन तौबसी नेगोशिएशन तौबगी हाइनबी मा मणिपुर मियाम द लागता रगदी कोइ जो बन तौरनी हाइ तरगदी गमेन वारी सानबगी नेगोशिएशन अदु गिदे खुदम हम पिजगे हदक पुलिस कांस्टेबल मयाम इंटरव्यू तौबगी हाइदोक ट्रेना तौबद बन तौनी तौइदना मोय हम बन तौगिद्रो जे नेगोशिएशन नातन चदब यारो याबा अबसु एग्जांपल क्रिएट तौग्रेबा ओके सिगुम्बल लैयबको अदुना हारिसिनी थबक से यामना मणिपुर प्रधान दी यामना आशा तौबीबा आशा तौयेनसु अखोय हुजि वारि से सही 35 द मोलम मयाम दो सेंदुकनबजु होनबा ओके लोइना अनौब स्कीम मयाम खरा अखोय गवर्नमेंट पारपगी अनौब लमजेंदा लंबी द चननबजु होनबा सिगी थबने हुजि तौरिसि ओके हानगी अरीबा मयाम से लोशन होनबा अमोट मयाम सेंदुकन होनबने अदुगा अनौब सुगर क्रिएट तौन होनबने मतम चम टाइम टेकिंग प्रोसेस ने हाइनबसु लाई क्वालिटी टेक्स टाइम कोई अफब थबक तौबसे मतम चंगे हाइबा मदुना प्रोबेबली मदुगी लाइन द चलम दो माले ओजान ताकपिर बापसि मदुना याम प्रोमिसिंग ओइ तारे मणिपुर मयामनसु यामना ओजान ताकपि बदुमना हाइरिबा अनौब गवर्नमेंट से दगी मयाम एक्सपेक्ट मयाम तौबिरि अदुबो हाइरिबा करप्शन से दमर ओइना अखोगी बीजेपी ना पावर द पार्टिंग हाइ तार यामना क्लेम तौगिबनिना मदुदसु मियाम गी अहेन बमियंग दे लै हाबसिगी वाफम दुमदि थमजगे मथन को से ओजा हेमंतकुमार लाक्से ओजा गवर्नेंस अहोंग मयाम लाई हाबनि अदुना ngasai khoi security gi potu dala akan dadi khoi ahong base karai phau lage adum khoi gi keno se improve tawren khambibra khoi law and order gi situation hai tare imphal area da and other areas aru imphal area dadi huji hairi mayam si khara ge hena tighten up tawnu gi damta CCTV camera su lani haibani hana chahi sangna leirudraga su lege toromaga leibangam gi daba taraga su hujikte madu su laktore masena karai phau ba improve kana ba phangada ge kai khitang habi thambi buja sagi khoi gi law and order gi film sidi mamang ki gamen matam dagi hona adum phaba hore hai tai ado hojikta sum mahi charak pani sabadi mayam loi khangbi dungai hojikta mahi charak pani ado police ki keno se khoi gi police personnel sing da su yam taina bi re khoina nang su ngang ni ado moi gi phim thokpa masak mathum mayam am lei se azi gamen sin sopi pi da basine kamai to ino police ki makok da soi bagira natraga no home pai ba kangu gi soi ba lei bra ha pot amadi akhoi nei na da ba yaroi yeng se akhoi gi bom kanu ki expert ne thora ni थोड़ा कांदा ngasai khong ne sam sam khong bom tongani maragi di magi piri ba matam ga sung chan chan da ba protect tong na ba khuju khulai me am jing du uru ba da khoi kapning ni aduna mi gi dukan du da bom ma tham jalame bom du bu dukan du da dum diffuse to chali sim karam ba le ba ka thoke masi huji gamen ji matam thoi ne adu aina high gamen charge to na te akhoi gi ngasai person thona pha person mayam sing sta piri ba khulai do matik char to ni ming sangu habi wane ming sanganing habi wane ko yan ngasai gi bom atopa ming se ba kasi kano da bisnupur da bom ama leire na pau phange pangka da imphal da gi bom expert kangu satoi ni adu di labi dum thing dhamani imphal da gari thau hapabra amuk sangani maim dei lokhot robra mo hairani krai de legre na mo hairani adai forensic science na krai sakre hairani district ki kadong thamdage sini district bomb expert kari ki thamdabno district kaya lege sini maru oina imphal gi manung da leiriba district mayam sing sidadi sigumba bomb expert sing sidadi district ki oina 24 hour service tawng gadabne ba mi amatang lehenga dum te mi tara kun le rotation da lehenga da thamak amane ba sidi tawge da poni maru oina hojiki khoi gi 26 January gi hojiki bomb gi matam sidadi yamena maru oe sigumba mayam am leire maragi sakhot palam dadi forensic team se masig bomb expert siga moi targa karoma da gari ama da punna sagi equipment mayam singse loina fit tawraga purga sali khudga salebo mafam da khudga salebo nundang da le nundang salebo aduna lambi thing bada pungai ama lambi thing kan da lore akhoi di pungani lambi thing om thing kari no aga bomb expert laktri
सिनेब लाइस अदुगा पीगदब खुलाई दुना करम खुलाई पीरिगे सिनेब अदुना ngसागी अखोगी स्टेट लेरिबा ngaranggi nahangi m sector gi sida pokhari se kai mo CCTV camera adu khilam taragadi kanana tongum doino moi ngamgadraba ngamba yai ngamba su akhoi heta phaningai di masak am leineba somda sakres mai to rena helmet upal lani namuk to di pajamang bom pokhai to di helmet upam maga sangam maga bom than masak di akhoi adu phangam gi deba du leido adu akhoi adu gi du su adu gi tonganu mechanism lakhineba aduna akhoi na yengdoi se ngasagi police ki ngasagi investigation hai basida khulai yamna mathau am tai matam technology yam change ba awa hujik so dum ngai re mane police na ma si awai gari accident tho ka da ma si ahan fa ka da ma ha ma tawdo si alcohol test to ne ba yu thakpa thakta bra si ma test to yu ngaw bra to ne ba ado police na ma taw ngamte ngamda ka da jenostan da pur sa de ade gari thinari ngai da yu du manam da ngai orani adagi di alcohol di kadum tawi ado ma normal le ne ithorani tuedum case fail ore sineba ado mi lam dadi salam no na kan de kanom puto meter ma puto maya talong kapsun ganda salam ganda soi salam tong me se leye bas kange bas se siguma mayam kasam tanga posunate siguma equipment mayam tangai phado equipment mayam je kai dogi sinida adagi di tear gas mayam sona kan da kapna ma taw tawi mi gi di masada yawi salam kapya anak pada ko jen tawi sineba akhoi police ki investigation tawada asum batong na bada or crime track tong na bada adagi lalobagi movement mayam singsi or na bom gi noi kapagi thaksul mayam singsi kamai tong na thinga da ge ha ka de police ta main part na taba ngasai kuju khulai mayam singsi mathau tai ba adu kanana wakhal khandara kanda kanana madu gi do si mathau tai si sangani na kanana puthok kanana leidi ge sinida adu ne ba khoina hai je home pa mi si yam lui je adu gi do phajana advisory ma thamgera home ge advisory ma thamgera OST ma thamgera kari to hom thoke ma tawge du yeng ka da madu photo adu da ming sanghaninge ba adu na thakati ngasagi ngahal ga so da pe da hai ni singam khong da bom pokhai re hai ni chai khuding da pokhai le ni se kawa da pokhai re ma ka ni adagi di sigi ga kanu gi khoi fast emar gi kanu gi nakan gi torban da pokhai re hai ni si mayam si kayam kui gi na khoi bu tan gi doino ba si kanana phumbal ai no kamai to ino adu CCTV camera adu le ga di phare da se adu na ahing sum police person sing bu adu sum sang ngam ga do adu gi mechanism mayam table da phamaga sa gi la sama ta thaga nungai na yeng kana kai chali ge ni yeng ba ya potu ing raban dham da gi si da phuritli polita boy jacket pi khangde pi de khangde jacket amana ma punsi sup ge dum litlo na pi ba mane police department si da kamai to da person sing da thawai yaw na bom thingam do no bom khoi phumba langmu mayam da kamai pha do no ha pot ma la aduna aina haijening badi ngasai anauba government se anauba government ni miyang government ni akhoi yai kesu kai di aduga ma tawge haiba mayam su lei tawge haiba mayam sida maru oino home gi sida leiri base hanagi government gi matam da torba government ka tam mong duga hojiki mong siga adum kari mata khenadi khenaba do uhonna ba tawbi u haibai wane khoi okay khenaba do uhonna ba tawbi u haibani aduga ngasagi poto ngasagi mathau tare ba tangai phadana chang mayam jingse government sin simri tawdi ade ko adaki budget sida hap ya da bani ko modernization sida sim lau ko sumai taw ko na hayen ningi na haijabagi wani da okay Oja Lien respond to one have you please yam shocking incident ama of lately a thing that was happening in the Bisempur police station as well as Chorchandpur police station moi SI khara ASI khara ado moi official khan asum across the discussion da wakat makti nate do moi gi grievances hai batare moi da yamna waba adai moi na towning ba pot to the exercise to bangam da moi kitang phongdok chai ado ei just say khudong cha ba loraga mapi ma pan mu ta biram sunne khali whole Bisempur area se kilometer tarani thoi taramanga na kon ba se ayuk ta gi ahing phau se duty chatlo hain hai duty chaningai gi damakta gari amakhak ta pi hai gari ama pi basisu liter manga khak ta pi hai liter manga khak ta asom na issue to buddi asom hafet yamramni barrel issue to ramani moi gi darkar oiba kilometer radius taramanga or kun man koliba police station do na round chalaga law and order as we have talked about the law and order when tamo ekhoi da chatlo to aduga law and order sin noi maintain to go do ni hai adu asom na ekhoi gi chaningai ekhoi na chat ka do ba ekhoi na tong do ba gari
ikhoi isan putho e hayaba. It was one of the shocking incidents that I have heard from them. Likewise, there are very few police stations across the district, length and breadth of Manipur. Sum tai kariguma matam emergency ma lakpa kanda kap name buhaire bomb pukhai bu buhaire natra mi phare bu buhaire chalo hairo pukanda ikhoi se gari thina duna khutlai thina duna nongmai maru kana kana extra lege hai na hai nei hai. The point is, I think this is the area where the police department as a whole, right, starting from your bureaucrats level to your directorate level, kitang se police reformation se mathau tabra hai. This is as a layman term amoina reformation amal agade ngasai gi moi gi essential items pi bakhak na tabida ngasai policing phajaba wangang sangang phajaba thabak ta yamna smart oiba adum bagi characters reformation se laitri phaude. I think the receiving end will be the ngasai gi commandment aduna ngasi ikhoina police haira kanda ikhoina shelter lo jagadabdo ngasi di ikhoi police shelter loaning dreba praja se. Okay, police to ikhoi ki reba karigino haira ngasai gi the system do mot khrabnina ado asida su ikhoina muka ka henna police ki personal sing ikhoina degree leina moida moigi duty phajena tawde moi yese wal haibisu so I think that will be wrong on our part. Sarkar na so chap chana moina phangpham thokpa moigi essential item makai se khoina pi bukan tawrak da bakan di kari tawdabun haibdi khoi yakani ngasi pi su pi daba thabak di kari no tawdaba haina khoi chaigini ado tawrak tarabni na suspend taw thokrani ngasi Manipur se da achoba nga se they are spared. The big fish are spared and the small fish nga macha sing sidi charge sheet pukhat gani suspend tawbi gani terminate tawbi gani asisi yengak pa kanda kitang honorable chief minister Sri Biren so with his good wisdom my council of minister so kitang asi wai sida macha phaba budi achoba nga du phaba ne hena potu thokane exactly handak to so koi tongan ba maya ka chinjak sing haitare drug na sing mam phagat khare haitare phagal isida koi gi king pin de kari hoji phago phagat pangam dino haitare yam phagat kharjane lakh ki crore gi mam phagal haitare handak chahi lona basida handak tha da yam phagal du kari ge damta hoji phago king pin de yobungam dripno who is responsible behind all this trafficking drug trafficking de kana le no madu phabangam dri ma sam sari pang ba da phaba crore gi lakh ki purma mem se du aso madu senari mi to kari gi phabangam dri no ama pharaga di loi mari mari phaba yabani aduna koi police na phabangam dri bisu ngosai nga macha phaba aso wo phan da gi pot lerabra aduga police to su koi modernize di torani harga modernize ni pot mem sidi yogdaba ngosai koi CCTV camera su madu manung chandoi ni aduga ozana ozai matang sa ta phi bomb squad gi su koi handak impact TV na thengnajaru badai bomb pokhai bomb plan tor pokhai de hetare madu da jar koi bomb squad ki mila me makoi wari sanu matam da hair moina seli dress to ubada koi reporter na hangi sigi dress si safe oibra haidana seli personal masama na hai musigi bomb jakar gom pokhai taraga di ai di sungi hingoi sigi dress na hai mana koi bomb squad to lady but dress pawba yamna under quality sin aba yadra dress ka tane hai je batare mana no sai sida ozadla sing handa ki government na koi chief minister masama chupondoi koi sing ta mani nungchina na miyam nungchina lai base this is more important than anything else atop lambi sem du jadu ne hen maru again hai bu apum ga ju thambi gre mana muduna akogi atop sing su parallel loi mathau ta badi ngata di mi nuksina bu mathau di tai adubu ozana governance ahong bala ji nuksina bu tu di probably akoi ahong bala ambadi yai adubu tongan lam sing su loina bi yeng badi holistic approach amadi mathau tari marama dun ninga si khoi CCTV camera law and order situation matang da khana jarmi se kari happening oja Nimaichand aru ban lakche Manipur ki society da koi na khara government ma tawba je priority khara khadu poi wade importance Manipur da batam kuina koi gi ari chingmi tamisi khara ari difference khara leibdo aduna khona priority pidna madu kara kanu khona na madu adu made khoi ngamme ba ko atai su side by side am lakhane loina ma home gi oiro loiner oiro corruption gi oiro education gi oiro all sectors equally importance lawe khoi amma da pull up tawbun te ba hari som da chingmi da minu sinare su lambi yadre kamai worry ni productivity agriculture gi leidno ko education gi hairo loina makta koi
importance loin piba ada handak ta ai ino no hari ne ai angak pa hai tare ne handak ta education department da education department yam chaw ni ko masidi yam na manage da yang wab jani adu ai na angak pa man da government ne irai lai na MBBS tam ba chatra na wo ja oram maga si pharai se si arai banati yam na hi sing na pharkram adu ta bam so hage lien ko mas ai di hai da min de ji sikum hai na khara yam na nuai ta yo ru phade bo lon ta da hai rage sing da school mayam leri base district council gi school mayam da leri bo ja mayam se rotation wo ja di tam gi mi ngak ta chalu ragana uji gi wo ja le moi dori suka karo dori to lo dum sa dori ba ai na choke da no ka chu sometime ai 2007 की इलेक्शन दगी कादा बने 2005 और 6 अदवाई दा आई opposition दा कोई कन्ना अरे वो जो है कोई चीज याम कन्ना opposition दा को कन्ना ngang मतम ने मतम मत रही सी PSC की चेयरमैन उन्होंने और इन टूर चले तमिल लोगों ने टूर चले ओके तमिल लोगों ने चले गई तमिल रोम ने चले हवा टेंशन लगे अदर खुल्लमा लही हवा अदर कोई चा का चावा अदर स्कूल लम ले में बगो मेंगी को अदुर वजा दो थिरुबदा वजा दो कोई छाई तमगी इंफाल की वजा ममिंग बॉय काउंट्री हायरो रेजिंग नोइते मादि सुका कादबा खुंगंग दुगी नुपी मचा मना महुत्ता वजा ओइबा क्लास लोरिबा तोरोबना लुपा थाब लिसिंग हुम पीब्र कनो मंगोंदा सिगुम्बसी याम लेबने सिजु सेंदोक याबा मचा आई हारि चुमना के मोइबु ब्लेम तो बुइवा सुनते मणिपुर की चटनरिसे मसिजु सेंदोक याबा मफम अमन याबा अदुना सुमाइना मथंग 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 तोरकदबसे मतम गर चंगद वानी अदु और वाई अदु मालनी ओजा कोई सही तरह मगे था तरह मगा त करन लोदिन ओजा दी almost lower in everything dinati because development is a holistic approach अदु सिटी का continuing कनोनी अदु कोइन हारि सही तरह मगा तवंग ममद थब था तरह मगा ngमने तुदी some important areas okay हाय तरिने अदु ओइदि फनाम तवग्रे बा कोइ important areas that one of the maru is corruption jeni oza corruption corruption uji laitre na laitre